In this update, the police minister says he's been clear about expectations of standards and integrity after 3 police staff have been charged with possessing objectionable material. Each faces multiple counts after a rapid review of police information security controls. Senior political reporter Azaria Howell has more. The probe came out of the scandal surrounding disgraced Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming, who pleaded guilty to possessing child exploitation and bestiality content. Police Minister Mark Mitchell says he can't comment on matters before the court, but supports actions to ensure standards are met. Red meat and wool exports continue to boom. Latest food and fibre export forecasts predict a record $64.3 billion this year. Meat Industry Association Chair Nathan Guy says the forecast reflects strong demand for New Zealand red meat in key overseas markets. He says demand from North America and Europe keeps strengthening, especially for beef. Nervousness 2 days before SpaceX goes public. The share market debut of Elon Musk's rocket, satellite and data centre company will be one of the most watched in years. Sellers estimate the shares could land on roughly 3 trillion New Zealand dollars. But Forsyth's Bar, Aaron Ibbotson, says it won't be included in the S&P 500. Suddenly people are a little bit, is there going to be enough demand? Because for sure there will be some people who have held it for a long time. Maybe just engineers at SpaceX who's now worth hundreds of millions of dollars who want to sell their stock. So there needs to be some buyers for that. A health expert says the rural health workforce will rise if medical school students do placements in small provincial communities. It's been announced clinical placements for Waikato Medical School will primarily be offered in regional areas in the central North Island and upper south. The health minister expects this to act as a pathway for doctors to stay and work in the regions. Otago University professor Dr. Gary Nixon says students get a lot out of working in truly rural communities, not just regional cities. And that's news. To sport, and the Knicks have pulled off the greatest comeback in NBA Finals history, coming from 29 points behind to beat the Spurs 107-106 in Game 4 in New York. The Knicks now have a 3-1 lead in the best-of-7 series. Kiwi golfing star Ryan Fox is keen for all elements of his game to come together at once during his defence of the Canadian Open in Toronto. Fox's season has been disrupted by a bout of kidney stones, and struggling with different aspects of his game isn't helping. I think that's the frustrating thing about golf. Like, I worked pretty hard on my putting on those 2 weeks off. That kind of, kicked into gear, and then something else fell away. It's kind of hard to put it all together. And Mystics assistant coach Rob Wright is concerned the future of the ANZ Premiership has still not been sorted as livelihoods are at stake. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Ata e ia whamoa. Ta e tutono la lapisi e la fo iai mea ai. Ai leo le pini lapisi maasani. Leanga ni ai masivaya ngau mea ai maona lapisi. E whaama umaua. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa e whapitoa le whale ofu le tanoa. La e il whanau, e ta i loas furutala. Of tinoa li imatama, ua ta i loas furutala. 5% to e se pentau la e tina matama i tai. Eir, susu mai loa i le tasi 5 iwa o ne hanga molo o ne hanga. Pe whafso ta i mai i le lua tasi fitu, tol whawha ono. Tanoa, tanoa, tanoa! O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upeka tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa.
Ia, ele nganga whaaloalo, male nganga whaanga e tia o le lofa, male anga le lei o le atua i le nei fo i aso tofi. O le o tātou se e mai le whatawhiti o ngā luenga ia na whea i a ngā iei, male atunu u le amatanga o le nei vai aso i o mai i le nei fo i a fiafi. Le siu whonga o Samoa, male whaua wina o lana tautua, le se yuli, le a taua sa vea, ia, male Gagaifo Faiva o tu taula i ai ngā luenga fo i le atunu u le nei a stofi momoli e tuai le wha malo ia ai le ngata fo i lea o le wha aftai atu i ngā luenga le lei sa u tau whengai tau lunga atu ai fo i ma le au langa ma le tautua le tau wha ia whongabua ia po le whatalinga fo i a se umanu Francis Ioane ia e peo na utou ma futahai ia ma whaafetai o le alofa ma le anga le lei o le atua. Sa ofa la le lei, i lau alofa muli tai i o tātou tangata. E le ngata i Samoa lava ia, le atu Pasifika o le lei atunu o New Zealand, ia whapea fo i Australia, Hawaii, le malo tele o Amerika. Ai ale tāpua inga, i nai o tātou uso le motu i sae tuila manua. Le atu Asia ma le atu Europa, o loo whaafonga mai ai, ma tāpua i mai ai o tātou tangata. Whaafetai i awa noa le lei o loo maua, ia, o loo mawhai o na tātou. Wheiloa i ai ma laulua whasina whai i lunga o pe au mangarungalu o le ea. Ia, awale tautua. O le tala tau longo, ale si ufonga o Samoa. I lea aso ma le aso. Lua se furu ma le lua wha i tu la fitu aso le vai aso. E le mawhai o na nofo whaatamala le au whai ngā ruenga. Ina ia o atu i mauta malawa matulu inga e fio le lalurangi. O loo no piai o loo alala ma papa au ai o tātou tangata. Ia, whatalofa whapitoa lea ma whaatulou le tāwhatolu o le tātou vāna nofo. O pa ia mamamalu whaale malo, pa ia fo i mamamalu whaale anganuu. Ia, a o pa ia fo i mamamalu whaale atua. Ia, ta oto atu. Ia se vi inga o le atua i lana au whainga ruenga tutofi o le paipasina o le tala lei, feoi o le rangi, le ainga sa le vi, ma lo ta talo, whaaftai whaano no manu, mo le tātou atunuu, ia ma se lumana i manuia. Tele tala i manu, i titi tala i whaale tonu, a ona o le anga le lei o le atua, ia te oe mau ma i tātou uma. Ia, ai mai se fo i o le tāpua inga mamalu. Nai ta mama tina matua. Tu asina sina, e le mawhai o nā lulua. E hawhi atu, e whatalofa, ia te oe. O fua lofa foi. Ia, ona o le anga le lei o le atua. Ai mai se lau tō tāpua inga o loo manui ai Faiva. O halo matawa whanau o le atunu. Ia, po whea lava la o loo. Ma ua mai ai le au unanga i ate o tau tabam tina matua. Whatalo whatu le i atau sa vea i ate oe ia whapena fo i le tō wha. Ia seu manu. Ia lea wose e atu le tū lea. Ia awa le whatau tainga. Ina ia mātango fie. Ia le tātou. Le tangata vo le ta ua le producer. Ia le nā. Toi ngā show la i o le i me ta ua producer. Show vole na le fa. Thank you producer. Thank you ole asavari le pussy le thank you pussy cat. E ma alo I faltanga to la alu fa le SF mai. Oh, thank you very much producer. E producer o matanga te feo I fo I luma I me ali si o I fa de. Ia le na tala fo I tātou te tali ai I le amatanga fo o le tātou po le kalambe. Ia, to I o le tātou lau o le ua mau mai le tala leanga o le aso ana nafi. Pe fo o le ana whaalau I lo atu le tō whae ia se umanu. Sa te tau o le mawai ia le tala noanga fo I whaasoa ia whaafonga mai le atunu. O le minstar o le malo ma le kapeneta ia o le a fio mai. Ina ia maua fo I se teimi e tala ai ma fola le fala se I whaafonga Samoa I mea lo tula mai ai talu o na se maali e se atulava le tātou tuto tas. E le ma whaiu na whaangalo ina le nei tau sanga. Te loa lai tau whaangalo I mawhau whaunga o istanga te le I a fia I le belea.
ona ua matua matango fia tele ma ua tu bati ia le aso Samoa. Ia malona aso whanau. O lana kemokalas o lana fo i sa olotonga. Whailonga ina ai le onos fuma le whaio. Le titi nā tausanga. O le anga le lei o le atua ua momoli ai le soifua o le atunuu i nei tausanga o le matua o le tātou tūto tasi. O le sola, ia le ala ua whamautu mai. Ona ua whale tonu le tātou interneti ma le taimi fo i o le fionga i le minsta o le soifua malolo ina. Ia, e le tui tau whailo. O ia fo i lea ua vea ma tei fono o le ainga o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi lana fionga ia Honourable Minister of Health, the Honourable Wao Salu Malo Alofipo. Ia, e le mawhai una ngalo. Le nufo le tu malo le pule. Ma lau whaatufunganga sa le aula. Ia le na whinaua i lawa e tau na toi whafoi i al nufo sa le aula. Lea la o le a whaamautu ma ua pāsia fo i le mea le da e tau na whai. Ia, whaatalofa ia te oipe a whai o le tei mua le nei whaato a e a ngā i mai ai i lunga o le tātou polo kalambe. Ia, ma le ngā Gagaifo Faiva. Whaatalofa, malo le soifo manuia, malo fo i ngā lue, e whea lava le tafo le lalolangi o lo e mafuta mai ai. Whaatalofa atu le ia taua. Savea se yuli, le ulua i alii, pestata ma le langi, Muritalo, Al Harrington le vea, i le neifo i a stofi. Malo atu le ngā lulue, o i la tau sa ala usu le tai ao, ala seu Samoa, o atu te o le ngātai whale, tiu te o le vate tea, tiu te fo i o le tua sivi ma le tua vau, ia vatu le whamalo, i o tātou na i Samoa, au le atu nuu le nei. Ia e ala usu i le potu a onga, whai a onga nā, ala usu le whare mai, ali imta mai tai fo mai nā. Ia tausi mai pasi ma tausi soifua. Ia e ala usu e whai le tōninga, whai le pūlou, te o soi le tāwale a leo, a li malu nā o le malo, ai ais, tui le overlola ma oe whaatulanga ma ia le tūlanga le lei e tau e na wha le lei a wala wha malo atu i ai la tau na a o tau ia avtavale ma tau wha malo e ma tau fo ma lapta inga i atu o tau lava papale mo no sai wal teimi al ni ma sani una tu o li mo le fe e o le tangata o li mo le fe a whaingo fia le tau lau e tu o ilo le o no sai e te ma e ia o e fiva veo o le fare la mi ke fiva veo o le fare e lo fi kilo melo bakua ia o nga paulo mela mo lo makua o lo vidi aku o le peisi di pila walu a ko al kongi i kongo le account lo makua e le ko e vai la wori e ia le na tau tu na ma o tau le sau fa tu ngaina ia awa ia femelanga inga lungo le ala tele taloa i fo le atu lu mana tua fo i a tau me tau le public tangata atua a tau le public lono winga e au fi ai maso se me ola e telo e fa pe oe a savali lo le pusi pe savali ande se pato masana toloa i fo le mela i le meta o le pedestrian crossing le kolosi ai le ina pai fo le ai e so po fea lava se me te so ai se pusi po se pako wa kau fo nga loka ma oe wala so tu la fono all of these are all included in the public domain ia e avala le pusi ma e ava le pako ngai felwa ia nge yulu marang koloi fa tali le le se yo le pako le si piko ia ngai fa kwa alula ia le lo ka vale pa maloi fa ya onga na luenga fita fe ngai mo to ia so uma fa yo le a o uino le poto salalau mo le poto fa le yo le po mo ma fa o tamaiti ia wo to wa o tuai mata mo fa ye tau fa file mu fo mo fa le ya mi o tamati man tu le ma tu le melena tiu te ala to wi o le tamama le tina o le mi o le tamati ye lo to tala ye lo fa lo alo ye lo tu manga ye lo savali lo nofo so se be me ta o le mi o le mea o mai tono le ainga
A o le whaiaonga, o le poto le nā salalau. Ina ia ata mai le au, ia lau tama. Ai a whape te whaatamala. O lea o ia le leile a mio, ma le tautala a lau tama. Ia, o na whaingata le whaiaonga, na whai umatiu te nā e lua mamata whaioi, e lua le taimi e tas. O lea, ioi, a whai, ia, o lea tātou te whaatalitali le taimi e taunu, o mai ma whauru whale ai le sao le tātou a le i minister. Ia, o na tātou wofo i la ia lea se i tāko palua le mingiskapo le hafo i ngi mea ia, a wā o le malia lau mea nei, o fesidi o le afsiringi ai, o le atali le minister i le tūlanga tā ua o mea ia e fe ei ma ou ai le tele o tangata. Ia, ai maise ale i tua ngai, e fe ei ma pisa, aile i ai o le mea na whai. Ioi, ele i ai ni sau ni ngā lotu, ia matapua inga, o le aso whapito, le atu nuu atoa, mai se matua masona ma malu, ma ona pa ia se i o se isi, whātoa a whānau an nafi. Ioi, se tama i titi ua mea mea, nā te le malmalama le mele, tusala, o le mele ua whai e lau li le o le sosola a tia i o le sauninga o le tuto o tas, ai o whaamata pu itu mai mamata itu mai fo le le i la lato TV watu le whaafonga mai ala tenu, wa mata na o le itu. I ri o mai pupula le lei mai kangaka. E o e la lafi ma whaapulo mai ina. Ma mata mai la ia lea. E o na whai le o lato whaiti o ngai lunga le TV, le mata mai ai. A koso ange i o re ka lolo, whaila ungo ka lolo, mo mori ange wha alo alonga o kupe mo mea whapenga, ale kalango ala kou i mo wha aleanga kua i luma i TV. A leo i o, leo i le malai o le wha autu ngā tangi, ma le mea e wha ala la i maia o le atunu, wha ala ngā maia le na. A wafo i o le upule nai whai. A whai e whaalalai o maia ai le mamango le lei maia, e le malolosi, e momotu ngō fie walanga e vai o lai susu. Ta uari o lo marmlama le upule na. O le toso ngā maia ma le whaalala ngā maia le atunu, e whai o le malaila. Ai le o se whaala ngā maia, e le o se mea fo le whape o le whaala ngā maia. E a fo i e whai sisi mea, o i le malailea. Ia langa leu ave lava e tangata a whape o se whalanga tama i o le mea na u whai, ave eile na. Ia tātou tutalo le a mawhai o na maua mai se avano le fionga le li minsta. Ia masa i wha manino fo i lea, ia te uto walanga o le fionga le minsta sa mata le noa. Whape na fo i le fionga i le sa ave ma ofisa city. E o mai i le teimile nei. Ia, o lana fionga i le minsta, sa ia i le nawa i teimi le fo i minsta nama. Le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. I le tele o mena tutupu mai le health system, le soifua malolo ina. Ina ua tito le whainga malo atu le epa moa o ese atu. Ai a tangata whainga luenga la na wā vanga i le lātu tō whā, ma mulmuli tai ai le o toi whai e tu le epa ni o lātu tongi. Io e mawhaia se mea mola i lato. Ua fau le malo, fau le pulenga. Aia, o lo whaaleanga mea, whaaleanga le system. Le oka ina fuala au i le teimi e ta tau o na oka ai. O ngā oi, ia fuala au mai le warehouse e ta tau o na teu mawai. O ta pē cameras. Se u tau sisila iai. Wha se fulu tau sanga, wa umo na whai le maota. Ngase o tupua te masese me ile i oi i mototua. Lale mena whai. Le ai se maintenance plan. Le ai se whaututanga e whata oto ai le ala fua. Tai tolu masina, tai wha masina masiaki le tawalunga. Wa ai wha malama, wa ai le tino o le whare mai. Le ano whale o le whare mai. Ioi. Mai le tafu male fa vai se tau i le tau walunga. Ala le mea na o iai. Tu uai uma le whainga malo fato a tua nafi. Mumusu tau le anga ina i la tau, ma tau le ami o tonu ina.
They were scared and they did not want to hold responsibility and become responsible and be called accountable for their actions. Tuai ubala uli whainga mālo la uli. Fast food tau sako tau nofwai, le ai mase whainga le leo le mean. A lea la o tau vevesi nei whamewa tele tupe le mālo, whai ai isi mea, ai le whai le whale mai. Nale o umana ta oto le lei le te leo le se leni, ua wha anga o le paketi lua afe lua sfuruono, lua afe lua sfurufitu, mō le whale mai. Ia wanki la ia, nena le ina whai atu ia te tau. Lele whatoa whata oto atu le tala le tupe, ai ota lepe le tala le tupe. Soli tu la fono ele I whaia. Ia whe lafo inga. Ele au maia le lipoti el komiti o tupe. Sei sila la I Samoa me ia whai nei tangata. Wa wha pe yo laina au isa. Leanga walanto le wha alo I le aso o le atunu. Wa le wha alo I tangata anu uma o le atunu. Wa wha alili. La mo wha alili. O le se pule ia I lato. Wa tele noa e au noa ma le pule tu lou wha fonga le tunu. A wa upu sa sao a upu napa e tango. Ioe, wa le lava, o le pule lea na lava ai. Ma o ofu ai. Ma se e ai ma sulu ai. Ina wa le ai se pule. La le me uwe, ngā me o le me pule. E hal me le pule wha fōlinga. Ia mal le pule whakai kai. Ia nena. Tā ua tele molo tau sila fia wa. Tele nei mau mena tu lai mai. I nei la aso wai. Ele umatala. Ele teitei umatala ole. O le tuto tasi o le whailonga ina o le ono sifuru ma le whātau sanga. O le matua o le tunu. Malona aso soifua. Ai le ngata I le nā. O ta lolo I na whai nei. Le sau sori o le tunu. Mai a tunu I whafu. Ioen. Le ngate le nā, le a apa atu o le malo Samoa. Io na uso matua whawhine, le whainga malo tui le manua. La lango mai, tu lai le whainga malo tui le manua. Maulu wha o mai I le maota ma le malai I tia whau. Aisea, ua toe wha mau popo o tātou sotanga. Wato e wha malo sia o tātou so tanga. O tātou uso tuile manu. A whano noa lava na lela. Ina ua o whaitau atu. Oka o kaile matau tia o upu mata ngā. E la lafo. E tasi ala uilo o tangata. Lanu moana uma tangata nei. Io. La lafo I le fionga I le pelestene o le senate o le maota. O tutu wila mamanua. O tau silsila ia I le mātanga. O mea na whai tutonu I Samoa tuto tasi. Le nale ua whata I tai mai ai is tangata. Ioe. A lela o whalongotu nei I le saunoanga. A te tai o le maota. O le senate ma le konkalesi a tuila manua I maota e lua. O le asa ili whata pito. Mai tau te loa le lei le involvement o le IT specialist le FBI, one of the world's greatest enforcers of the law. Law enforcement that elita alo I eistangata. Ale fo mai fatu le officer fo le FBI I Wellington. Ea, e mata I tu ai mea nei. Fuala au fasaina. Drug trafficking. People trafficking. Ia maisi, money laundering, unsolved mystery murders. Ioe, o leo tio tangata, e le mawhai o na maua. Mao o iei le malosi ma le tomai o su enga a leo a tu motu o le Pasifika, New Zealand ma Australia, e o lava I a Samoa. Nela na leo no whai atu le fiong le li pāne mia ma la utua lalo. Le ai se mea e whaingatā. O le fa wo fa mai a mai leo fa tu la ia leo le fa o le palmia le la au mai ia le la wa tu leo ai o langa fa mai wa tu si mai le komisino leo ma le minsta leo New Zealand ma po fia
Pe mo I watu no leo. Ano o tau te le popole na mea. Le ale mea le hau tau bo I fua su e. Po atu ai ngā leo ia la watu. Whatever kind of police assistance that Lauli has asked for, let it be. Leave it alone. Ai o tusi mai. Mai o mankusi mai I le komisingo leo. Mai only in the capacity of advisory roles. Me nai lo tu te pala ai mto fefe. Tu mai o le mai ni leo I lo fetu la ni. Ya la mai. Po le la le tu ai ngā role man matafa yo ye o atu leo New Zealand Australia e ngā lulu e ai. File mu. Yo e. File mu le lei. Yo e. Elo ai tau te pala ai mo tau. Te tete o tau vai mo tau langa. La le mea. Leo i o la o atu. Yo e. Ai o la utu o lalu na wai whaafonga le lei le fionga le li pale mia. Ma mai ioa le lei a tātou por kalame, ma tātou issues tātou tala doa ai. Ia, ona whapena lava lea. Ona whaile me whina ngalo e le pale mia wai le whātonua e seisi. Ia, le tō whā i le fionga le li pale mia, ai au ngā le tua lalo. Sila tutoa. Io e. Ele na o general practitioners of police enforcement. O le tātou te specific, ma tātou specialized assistance le mana mia I tātou. Forensic investigators. Tātia la le general practice and general role of police. Le la tātou me I lunga. Wai le ai se mea e le mawhai o na whaia e New Zealand. Pe a whasilingia e ta walatu le palemia, ma le ofisa o mata upu, whaavao malo. Foreign Affairs. Ioi, e le mawhai o na tātou tu ua me nei. E alu loa, e au noa ma le tali atu. We can't leave these unsolved murders because we know o lea e iai evidence a o le mea. Lea lava. E le I au mai ma loka ma toso mai seisi mea nei. Ala iai. Ioi. Lale me wala yun whapena. Ona o le fete nai. The conflict of interest o I lātou sa iai le teime le nā. Ma e o le lau munu ia o lātou ingoa e iai so tanga. Wa tātou masalo mi ai. Ma ua ta oto ai fōi le matenga I le mauta. Ma tonu o loto o tangata. La whawhela na whaina nā mea. Ai ofo le susu enga le na whaia e li o whaatau malama le tau whai le li o le tū ia la vea. Tau nuu, it was a complete investigation and there was a recommendation at the end of it. O malele, a tō le susu enga whawhetai mai le komisina sa iai. Whawhetai I le tūlanga tā ua sa iai le susuenga. Aia, e mai fō le mea. Ai loka I matau fia I matuli li o whātau malama. Lea la o uma. Le susuenga le nā mataupu, e le o se soli tu la fono. Le susuenga sa whaia e li o whātau malama. Get that straight in your head. Your thick heads. I le mawhiwhia tene. O mea pe pelo tau te au mai. Wha se nai la ngona o tangata ma te se. O le suenga na whaia e le tau whai hali o whatau malama. Le te leo or the inspector at the time. Wā lava la o na whasala. Ona o le tūlanga e whapea o tū la whono lava la tau ia I to tonu o le loto I whale o leo. Ua le whisiringi ai. E le fionga I le li I asiasi po leo asiasi I a li o whatau malama. Ia se whatananga alo ia mai I le komsina. Nāna whaperi o la tau ia, ai o sa ola na mea lai whai, o le sasi le da, o le muri tai I whaatonunga ma le ta iala, o ngā ruenga ma tu la whono o I whaatino ai o la tau ngā lenga, I to tonu o le loto I whale lea. Which means that the investigation that Leo carried out
was not a criminal action. Ia e leo se mea whaasoli tulafono I soli ngā tulafono Crimes Act. Lua fesifulma le tolu, lua fesifulma le ono I teu. Ia se mea whapena. Ua na o se violation and breach of the protocols of the police unit itself and the police department. Yo au tova vaile. Mea na te tau ai le mai o so tu la. Ele se so tu la fo no foi ele to mali. Na Paule mea o nate le ususta ia fatonunga e fai ei malima ta iala ngā soli tu la fono peolonga oi pole fasiuta ngata ia pole tau pule me umana e tau criminal act le nala tau tele mole silafia e le tunu o nā mea ia o maila ia lea I le aso whanau tele mea le tupu nei le teimi e tasi awa o lai ngalo I mafau o tangata o le aso mua o iuni lua afe lua sifulu. Lea na saini ai ma le stala I loa le vaenga whai o le fast. I tu tonu o Samoa. Ioe. Ai whai, ele masino iuni, aso mua o iuni lua afe lua sifulu. Vai I bea na mafau iai ma le tō whawheta lai. Tu mamao. Ngā wilo e la uli. Ma le lātou vaenga. E tā ua aso nei, e tā ua whai whatasi pe a o le teimi e whamanatu ai. Ai o lo o tū mā lō. Ia le whatūtua I le tū Samoa o tasi. Ala leo. Lea na sila mai mo I le tunu u le sausori lea na sauini. O mātu le nā, le whailonga ino le lātou. Ono tau sanga le matua. Ai toea. Toe susu e ai. Matatala ai. Le whaapa ia ina. Ma le umu sa ina. O le maota tu tonu. O le whatu tua I le tu Samoa o tasi. Amazing. Mafau whaunga sa ta oto I e mo e tolu ai se unga. Tuto tas. Aso whandau. Ta tala maumusa le ngā ruenga. Ia le alisi melen tau whafonga ni ai. I le pisa o ma le vava o. Tui la epa mana tama. Walanga le a kose au lo kapi ngal ko sfulfa le ka alo sfulfa asia wori. Mai wa vuto va vai I tala I fai mai ole melea ele te tau ona whaunga ina whapea soltu la fono tele melea whaunga a seta al malo ma fale tuai o le malo ole olo I ai le tala whasulupito o le tuto tasio Samoa I sa saini ai le melea ma le whengainga ale te tau na whai ai se maota e ngai ai whapea. Ia mātou re I petesa. Mai langa o le maota e te tau o na matua whamamalu. Maua lavane I ai se me whauru whale le maota lea. E le te tau o na veo se no whanga tu tonu. O le whatutua I le tua Samoa o tas. Ka me o le fia pule. O I le pule na whai mea. O I le maa lo la e tūlu te mile nei. O le pule la I tau te whasiringia. Ana e pale mia fo. O e tele ia maano ano o mea I te pule I lava ele se. Tau whasiringia o le la pule. A le si la whasiri e tuli loa ai oe. O I la e whai mai nei e. O whale tā ua le te tau ona ngā I nisi masori o whale o le oto ai le anu whale o le tuto o tasi o Samoa ma le tala whasolopito e tau ona whaia
o se fale pei o se mata anga e anga i mai ai ia tangata mawhisiringia o lo ta oto aile le tā ua o le Saolotonga o Samoa malana sa ili ngā malo. Oi, nā whai a whawhia i nā toi ngā whaamtalanga whaavale valea te lea, ai ua ngalo ia te oe. O oe malaupule tō tasi lea nata lepea i la lo, le whale whono tuai o lea tunu. Nā whawhia na whai. People remember what you did. They saw it coming. You know, e re mawhai la ona e whaangutungutu lua i le mata upu lea matai se se ai langona o tangata. Ai ese lau ngā ioinga na whai ai le whale whono tuai. E ana rua misa i amala uli mau le amatanga fo le nā o le vao le whangatia. I lau rua vāmala uli se i o ina tūla i la uli ma alulo ma avele me le blueprint plan ma le master plan. E vai le ka fukingo udo la uri i ka ngofi ka kui le ea fa peo ka ikala kui ko ka fa mate pai vo wow asi ka kui fo la le ala ka ke ku o ka fa ngale pa ma singur ka ai singur ka ya ka ku kali e fo ile ya oli ile mali e tele o mea walea wa mai fa tasi dei me lunga tatou fa longo tatou mata sila biole atunu fai lo fai unga ya le ka kali ka ku kilo ko yango kele ye o le o to buli me fo len fe mai ye le ati ko po awa ne toi apoina le pola e motu itua o aula kele apoa au ke aka iai ma fa matala langona o wingo nei mea ia on sai mai o lo tau fa fiofi mai lava le sa fa ofi ngata o le fionga le minsta o boli atu le fa malo ma le fa tai le au tustusi la to o uso matua fa fi le lungo le tato apia fallinga Facebook page ia fa pena fo ma le tato YouTube channel ia o lo mai mo matapua i mai ai le to tele o le mamalu o le atunu tafa fia yo o lo o no pia ai o lo ngā lulu ai o lo o ngai o lo kikifa ngai mata tafa fa o awa o nisi foi vele fa tola utala to i titi lava le to le aise atunu o le langi ele o iaise Samoa se teine Samoa au se li Samoa se toia ina ma se lo matua Samoa wa nga i le atunu u isi atunu u sa ili malo ai le mala malama ma le poto a o wina ele nga te le na ya o fa pena fo o na mau paolo ai o fa ai nga o fa ai atina ya ma ua ngā lulu e ai ya ma ua nofo mau ai a le me lai fai ele ngalo ile loto lona nuu ma lona atunu o Samoa ele ma fai na ngalo o le me lai fai o le ngā yoinga o le tautua ai tau malele. Nyoe, o le tautua ai tau malele. E lafo le seleni, e lafo le tupe. Teimi uma o le whaala velave. Te tangi le telefoni. O le e-maili. O le text. Maisi au wala uma o fasota inga whanei o na pō. O lo mawhai o na fasota i atuai o tātou ainga. I Samoa. Fa mai alu i oi i le Click X, alu le Pacific Easy Money Transfer, alu le Samoa Money Transfer, alu wange i le MoneyGram, alu wange i le na walafu atu le Western Union. Se i sila i ai. Ai, mai tawina whainu mera, whamau lea na se i mawātu nei. O le tau sanga lea na te nei, o le tau sanga sili lea o na matau tia,
I le alofa whasoa ma tupe lafo mai e o tātou tangata mai atu nuu mamao. E na nofo ese fafo atu o Samoa. The international diaspora for the very first time leading up to nearly $1 billion from the international remittances. From who? People like you, people like Seumanu, people like me, and people like us. Tātou ia no nofo ia tunu I whawheo ai nei ta mamtina mātutua. I li mawhai na lātou tuu aundoa ina, le aingo le toi ina. A o siona fo I ainga. E lafo lava le tupe. O ai le matai lae wa aia le ainga I Samoa. E lafo I ai le tupe. Te o tau se sila la ia. Tupe lana. Leo lo whau ai nei. Ia le tātou lumana I ua tā ua nei. O le International Foreign Reserve. Ioi. Au na lafo lau tupe. Ua li liu. Ua whai le exchange rate. Ua nofo I nei le tupe o le exchange rate. Ai lafo le tupe I Samoa. Na watula ia lea I leha. Tātou tupe u mana. O lea ua whai ei le Foreign Reserve I nei. Lea tau titi. Io, le tau titi tolu tesi ma le 5 biliona. Le paketi leo utilutilo iai ma le tamau a ingo le tunu. Le uau o nei iai. A o lea o le a whasoa. Le tasi tesi ma le 5 valu biliona. I le tala whaatau autu o le tupe lela a whakasolo nei lua afe lua fitu. Lua ono lua afe lua fitu, ma le lua afe lua fitu, lua afe lua valu. Le a whaafe whea la o na whai mai e le se tupe le atunu. Au le fo sa auto whaafo fonga le iai ina ua ma whaatala no ina le mata upu lea o le tamau a ingo le atunu o lo iai nei. Ma le fionga, i le tei fono fau. O le whaalapu patonga o whaaputu ngā tupe o le nupi wha ma le lumana I manui o Samoa. Nā le tala a le tofa I a tau tai o le tua sivi le fionga I a tangaloa Eddie Wilson. Le a tau o Savea, it is amazing. We are in good hands and we are safe. We have so much money. Feita tele la wani ia pe a whalongologo mai. O tala noa tu mele tupe. Awa o le mea lea. Lea fo ina lai a. Ona ili tata lo tangata nei. Ina ua wha mala matu I le pa ia le maua lunga ma le toa tele o le atanu a mese ta mamtina matua. Wa. La tu tele mala matele I tala noa nga wha polokiki ala wali ia ma le liu wina mi milo ina o tala ma upu. A wale fai mai le tala sao le atanu. Ma wha awhetai mai I le atanu. Oh yes, of course, the country and the public of Samoa needed to be thanked. E tauna whaaftai I le atunu. A le atala ia sa ave I ai maise I la tau nei e au fi ai male tau ina lea. Mi kukiri au ngā o le kou ai ngā e male kou ngu male ngā ngā mai kou kupe. I ringi se mea le malo, mistake mua lava le nāna mua whai tu lepa. That was the very first crucial mistake. Mea se mua le nāna apolo I talinga o tangata, au te manatua lava. Awa, lela ato le luas furu walu tausanga o le matua o le Radio Samoa. A o sidi atu le luas furu 5 tausanga. Luas furu ono. O ngā lua I nei, na ua wātua il wha mamla manga le nā. Na il wha mamla manga. E se le tala le nātu lepa. E le tataa Samoa. Mai o loo au ngā atu Samoa I le atina e o le atunu. Mea nāna musu tu le epa. E tau I le atunu ulo sao I matau. Pe se fulu tala, pe 5 fulu tala I te lafo I vai asu umo I lou a inga I Samoa. It all counts. It all comes down international remittances and the international exchange rate that will stay in our foreign reserve. Ai alu le tupe le nau umana whaali liu
tupe Samoa. E alu o le Western Union, te la tu e tala mai. E le amaia whai eise tau sua tupe pēna ta ua tu lepa nao tau a inga, e le se mea le malo, po la se tamau a inga mo ai. Wawai e le se o le whaingo nei tala. Pepelo whaingo nei tala. Tasil da peru te lea, that big lie. And it is the biggest mistake ever. To tell people that you are useless. Tau te lea o ngā. Wafoi leo mai lana au whaasala lau, leo te whaingo ina e tau. O meo useful idiots. O meo vale au ngā. O meo vale au ngā. Ai vale ala ori i e o. Mo mori ala tau sa vali wha vale. E oi whaolo a taua i o. Ia si toi ina malana vaenga. Ia no mai lola ia lea wha pusa la lau solo i le. I le lao male ea, male vangi mongimu. Nea leo na whai atu Samoa. Tātou tali ye i ai. Awa le toi amana ia. Wala tau i loa le foi. Wale o toi anu atu seisi a i lato. Na awa sao no tu lepa. Kei mi ngai, kua le ai maseisi e koe fia whaalongo mai a mako. He knows it very well, deep down himself. Deep down inside of him, he knows that. And that's why. Wafa ua whaangangana mai lava. Wana tau mai le mea la, wana ia, mate ia, wana iloa, wale o toi amana ia oia. Fiu e whaia, ua ule ua solo. Le falute i le lango a tangata. Ai tau te wawa ai le fuli mai o tua. Ia, le na, tātou talendoa tuwaila ia lea. I nā whai tionga le whaongai no le whale ia. Tātia le nā mea o le mea siri, taulau le wha moe, ia maua i aise no whanga. E mapu i ai le ainga o le whaatūtua i le atua Samoa ua tasi pe a fifio mai po whea lava le tulu inga o le lalulangi. E a ngā i mai ai, mamalanga mai ai. O lo o i ai se mea e api ai. E wheiloa i ai. E mafuta ai. E fono ai. E wheofo ta i ai. I le whata lofa mafusi. I le whau o malo o le lofa. Ioi. To tonu i. Ia. O se tala fia le nā. A le tātou te whātalitalia pēr le tātou minister. Ina i fio mai. Ia. Matala mai au. I le tūlanga tā ua fo i. Olo o iai. Ia. Le tāpenanga fo i al mena le no whaia tu e nafi. O le so. Tā ua ia wa. Malama le lei le tātou o tunu. Ia whapena fui. Ia tūlanga o tāpenanga. Ia tasi ale nei meo te whiwha ia tuai. Ua tua ia le malo e le ai o sana tāpenanga e tali atu ai i le sioki ma le whale tonu o le sapalai o le suau uma le pensini. Ia. Ai ana whaafonga le leila Samoa. I le aso ana na fio, toi fia whaamanatu ia te oe le nā whiloa inga with the Disaster Committee po le New York. Natural resources, natural disasters. Meo whalawe whale nātura tupu whafose. Lea la, ua whaingoina i tātou. Ele i tāua i tātou le tengmile nei fualele, it's an emergency state for a national disaster because of the shortage supply of kerosene, petrol, and even diesel. Ai le fontanga la le na whaiana. O lo whala biloa i le fionga i le te fono. Disaster Advisory Committee. Le sunga le ataua Ripley. O le aso mua yuni o le kako ke vevesi kako teimi o le sisi ngā fua. A le aso solo maali e fua le si vaa swa utele lava. I le aso mua le na. Wale o toi ano i eita ngata wānanga o leoa o sasaile mata o le itu i po ula te tele i e Faiva atu le whaafonga mai a le atunu. Ioi.
Pe ala e o mal te mile nei o la tātou te iai I le mea fo le tūlanga le whaafasenga ina o mōli. O le mōli lanu mea mata alu lau tā vale. E molo le mōli lanu mea mata ma sui lona lanu I le lanu fo I lea mōli. O nei lola ia lea whamai slow down. Slow down and be prepared to stop. Le la le I tātou te mile nei, le tātou te iai le mōli, lanu mōli le nā, the amber light. Le la le ingo whau ke koe, soli, whai maari, o ke songa skepu ke le lunga le vai pingsingi, e tā ua, lou whātoa toa, whai maari, le alua wā, o le alu maari o le tāwa le sausawa. Yeah, lona winga lai te sefe ina fo le pensini, because when you stepped on the gas, te mena o matua fa sau le tavale. O lona winga e mena o mia le tavale le te leo le malosi anga le pamu mai o se lita po o se lua lita pensini po le tiso ina ia tu lei fa fo se ia vave o ne vivili pa o sao le video pa. Acceleration. Step off the gas. Ala le whai atuai. Nisi nei o awala. E mawhai e o na tātou tilo. The actions that we should be taking to help preserve the supply of petrol, kerosene, and even diesel right now. Whale mura kwa wale. Le mena songa whasau e mai maul pensingi a la ke la kua ia. E maua kwa oe ka wale in kolo. E mau kwa e lai kuku mai le mōri e le i o la le mōri. La e lang mumu. Na mai mau atoa la i le o rofisi o mo rofia poko lenga o omi e kau lalo le apa i le vai pensing. A le toi mau atua o e ta vale i na whai mali atu. Whai mai la le komiti lea. I le aso mua o iuni o le masina le nei. Lua fe lusful mo le ono na taunu ui fo ai le waa. A o fai fianga o leisi si e toe wa ai ngata I le ngā I le tātou ngata I fale ma wawa I atu I le tātou wafu tele ma tātou. So solo ane le waa. Tuta le waa. Tu ulana pensini malana swau. Utu ese mai. I le ano le waa. Maona kalone. Toe alu maali e ana I le. Slowly and silently leaving and departing the Apia Harbour. Arrivia. Elu mai si foi suau. Eu ku le Pasifika ya Kongo ma fiki ma New Caledonia ma French Polynesia pe a fe foi tuila la tou ma manua. Wa te loyo le va alava suau a tuila manua. Ia sau saoa mai le malo tele o Amerika. Ele mwhai foi o lao na whata mala le malo tele o Amerika. I le tātou suau. A le fau te lole le. E le whata mala le fionga le li pale mi e fautua ina le komiti whafoi lea. Ngafa ma le suau ma le pensini ma le tiso I tono le tātou atunu. E leo iai tui valea. A le whawewe singo ma fau whaunga le atunu. E le awali ia. Tu le epa, I mongi, whapea foi ia fontoe. E ala na u avatua suafo I lātou nei tōtolu. Leanga fo I peia na o lātou le pātilia. Na tōtolu al pātilia le HRPP. Oisi. Io ana o ni fo e whaapipi I mai. Po ni apa au whaapipi I mai. Aili ia ngā tele walanga. Na pau ai o la wali I o mai lungo. O televise, leiti o, mao I o le newspaper wa o wo mamai ia le Samoa Observer. O le au kuskala ia le Samoa Observer. Kere ilo anga wa whai ngā ruenga ina wari I o. Ia ta fifi, le te mia toi tawa o fi ai le parliament. Eo manga I le umu inga luenga la wari I le mea lea. Ala ua amaka ngā o ia ima ngā lue. A whai si lewa ngā part-time mai la wari. Au ke le lope
Peisa kai bila ka mai o le kausanga nge full time o mai o le observer. Awa mana tua fo i e fa tali mai ia le parlemene ma le fonga fitalai ma le committee fa pitoa fo lele e su eina ia mata upo o amionga tawa loa ma tu la fono tu mau na mau tape mo I wa soli la wali ia se mea. Era e o e mare pelepe ma sofa ko ia loko. Ka mai la tu tele lopo ani la tu me na soli po ani upu na lafo ni winga mata ngana fai e tono na mauta. O fa mai ia sa ta tau na tau mai e le fonga fitalai. O ia ka o koa fai le fonga fitalai. O tau e fesiri o ile ofisa le fono. Leo lo la tu pu e ina. Ia meo wha maunga hands out of parliament. Ia. O tau e fesiri e pe. Audio including verbal and written. Wha maunga le hands out ale parliament. Le si la mea mali le mata upule na. Wa fai nei. Ale o mai to e tō mumu wha mai la te le lopo le ale mea le o fai ai e le fonga fitalai se wha iunga wha pe nei. Ona o le lafo na wha tu e le fionga le li pare mea. O tō wawa ai le i. Wha tu le lafo. Ave la i le o le mata upu le fonga fitalai. Vai aso maso o se ele fonga fitalai e toi whai tau a tō lava le transcript lea mai le hansard. I upo la wali I e tō tolu le laf. E tau lea ngai nai le pānembia. Ma tau maulalo I nai le pānemene ma le kāpeneta. Ma wha lea ngai nai le tamali anga o le pānembia ma lona ainga ma siona whale tua ma le whanau. Ioi. Ana le sila totoa I ai I o le fonga fitalai I le mata upu ma le lafo le na whaatu mai loe e le fonga fitalai. There is no case to answer wa leva fo na wha mamulu. Ma wha pawhala sila ngona e li a toi au mai le na mata upu le mauta. Ma wha malulua tu ya la uli ma le lafo le fionga le li panemia. E li ai wha pena fo I le fionga ya ai ono Dr. Alec Ekerum. Ai o sila fia manatua. O le tu la fono tono le mauta. Ma mionga tawa loa. Ia ma mionga o tu la fono tu mau standing orders of parliament. O le tusi pa ia lea. O le tusi komi lea. O le tusi fai tau lea le fionga le fonga. Lea la ua fai tau le lafo. Ma ia wha mau ni ai ua soli le tu la fono. O tu la fono tu mau o le mau tu fono ma le parlemene. Sau loa fai lo le stepu. La le si stepu. Le si wha solonga le mea o iei the due process of it is what? Tofi lo ma le committee wha pitoa. If he would have found no subject, no element that reflects that there should be a breach or a violation of the standing orders of Parliament, he wouldn't have called a special committee to look into this. Nā te le, wala uia, ma tō fia sa committee, tō iwa I la tō uia, tilo le mea. So it's a serious matter in consideration of the watchful eye of the Speaker of Parliament. Olea, tamala inga le tai. Le I maka walanga o kele o kanka I maka vo le whaiala e o maulu ma maka I whango kanga ma whai ngā Faiva e maka e whaila ko maka vo pupungi ila ko maka waki ngā le mele o onga le mele masimo le sampi. Au kamai ngā kai o le ainga le tai. Maka awe whango kai mauru e lingi maka. E mauru e le loe whakau ke ma me o pinge loo vo I e pēo mai. A e le kangi e le whi alasi maka o kama masangi masimo le sampi.
Tātou o manolonga. Tātou mai ei, whāuau ia le auranga. Le Gagaifo Faiva o Samoa. Lima i vakolu amo. In this update, police say criminals worked out how to push methamphetamine into vulnerable communities more than a decade ago. A year-long sting operation across the Upper North Island has resulted in 14 arrests, most appearing in Kaikohe District Court yesterday on charges including manufacture and supply. Detective Superintendent Greg Williams says criminals firstly get people in impoverished communities hooked by giving out meth for free. That money that should be going to feed their children or all the things that they should be doing is being driven off here into drug sales or purchase of drugs. The Green Party says failing to meet climate targets jeopardises our economy as well as the planet. The Treasury's estimated New Zealand's on the hook for up to $5 billion in overseas carbon credits if we don't honour the 2030 emissions target. The Prime Minister says we'll give the target a good go, but won't be spending billions of dollars on the credits. Greens co-leader Chloe Swarbrick says there's a wide range of impacts from missing it. This doesn't only have ramifications for the literal climate necessary for life on Earth as we know it, but also for our trade agreements. Concerns New Zealand could face illicit tobacco problems already plaguing Australia. FTI Consulting's Tobacco Companies commissioned report has found more than a third consumed last year was illegal, with legal consumption falling 17.2%. Retail NZ's Carolyn Young says we need to be mindful we don't follow Australia, where 80% of tobacco is sold on the black market. We're asking the government to be strong, swift and imminent in response to this to ensure that it doesn't get out of hand. And Wellington's mayor says authorities were right to err on the side of caution, with some residents criticising this week's state of emergency. It was announced for the capital's southern and eastern wards on Monday evening amid warnings of waves as high as 10 metres. Max Toll has more. With little damage done, some locals are now critical of the measures, which included evacuation orders for coastal residents. At least one has told our newsroom Mayor Andrew Little was crying wolf with his alarmist approach. Little says he acted on advice that suggested the swells would pose a serious risk to public safety. And that's news. To sport, and the New York Knicks have hauled themselves off the canvas at Madison Square Garden to create basketball history. The home side has stormed back from 29 points behind to beat the Spurs 107-106 in Game 4 on ESPN. That's it! It's over! The greatest comeback in NBA playoff history! The Knicks pull off the miracle comeback and lead it 3-1. Now 1 win away from a title. Coach Andrew Webster sympathises with former Warrior Kane Evans for battling with his sexual identity and is adamant Warriors players needn't hide who they are. And former England quickie Stuart Broad believes dropping curfew-breaking Ben Stokes as England captain for good would create more problems than it solves with Joe Root as the right interim option. And that's sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real. With teaching that's hands-on and personal. And lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you. Apply now at unitech.ac.nz.
O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O mana o mie o e po se sia lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. I mata au pu tau fe malanga inga. E awhia I mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ia ma le tu taula fo I tiu te mawhaiva o le nei aso ia ai ngā ngaifo ai ia whaiva fo I o le atunu. Whatalo whatu I lunga o le tātou Facebook page ma lola sui fumanuia MJ Maxwell whatalo whatu ma lola sui fumanuia and where are you listening in from? Tā ua tele lau tango e tusi lalo ia le nofuanga po o le nuu po fia fo le tu malo po le New Zealand po Australia, Hawaii, America po fia lava. So MJ Maxwell, let me know where you're tuning in from. Le fionga I le totoli to filau sulu I fale ese fia be sipaya alo le soifu manuia tu fale tatu por kalame fa mole ina ia mawhai ona I lofo I le totele o tatu tangata ia le tūlanga taha ua tele o mata upu tātou te whasoa I ai. Ia, ma whapena fōi ona lātou maramalama I ai. Our information is knowledge, and knowledge to make fine decisions. Ioi, o le tā ua le nā o le tele o whamatalanga ma mea o mata upu wa o leo te whatu nei lau tala. O le tele lava o porkalame ia la wali ia le lātou te o malalango. Ma au maia whaamtalanga ese fo le whaaita ia tu le epa. Pe ata fo I tu le epa ma whai ana tala. Wa tātou lo le lei umalava. Ua mimilo fo I le whaingo le tala. Te longo fia matol to ina fo le pe ata ana te lo le pelo yo lana bela na whai. Me ata mai. Ai kari ia isi au useful idiots au ia mea whaapaka le toia ina. Ei le tangata mali e lava lea e swafa ia Henschel leulua I alii Savea Yuli. Na waiwa mole Savea. Se o le tele o ingoa e wholinga mai e tusa malo malengo o lo tama ia male whai o le nei a inga. O whatule I talo whai mai. E iai le pese na e tāina le tele o aso o mawai. O le tangata swafa ia toi. Awo fiu o su e le pese. A le la whatoa o mawatu o leilo po le pese sa o leo lo mana o iai ia le uso le ia Henschel leulua ia li I Yuli Savea. Le ala lau tango e tā. Le anga a whai u tele whai se me olo mana o mana nau mai I se tangata. Ia na vela ia le masala fo I lele ia po se sasi ata I ta airedoa. O le amatua whaanoa noa ai ma vai ai le mawhau ma le tino le nā tangata. I lo tale tali atu I lona mana onga.
Ia, po lea le mea lai mana o mai ai, mana nau mai ai, ana whapelea. A e whaalongolongo mai la li i Henshaw le urua ia li i Savea Iuli. O lea tal pese le, a tonu ai o le pese tonu le nā le sa e mana o mai ai. Ia lena, back to my roots, toi fo'i I lauanga nuu. Au le pese lena, lena o musu, o fiu o su ea wawa ia tua whanoa noa le uso. Whai mai, wha mole mole. Ai wa lewa na fia whau te lelo fo'i po ngase, a whai wao ngā le pese lena le o su e toi mawelo malo si o maa ngai kele. Ia. A mana ia I o le mele au mai nei e le sunga e whata korseta.
Fa mai, o fa fonga fo ile mata upule na mai nei le sunga lauli al mali toa. A wona I toi amana ia, tātou talie ma fai me fia. Ai fai ni ngā yoinga, mani fuafuanga walu mamao mole manuia o Samoa, na paule me fai le au tau whaaleanga lea. O le toso atu, i le solingo le tula fono, o le treasonous. Ei me ma fau I tangatari. Ia, ai, ele a fai, ai mana ia le tuatu vape. Na Henschel, Yuli Levea, leota, ole nā. Masalupe o e whaafonga mai le pese le nā. Ia, le nā whaafitai whamai o le tamatonu a le nā. Ia whaafitai o whaamliaina. Ia, tango lali Henschel. E tufalo mo le tātou polo kalame le temi le nei. Like it, share it, and also, subscribe to it. O whapa ia. Tula, talo whalava malo le suifu manuia. Ia, whapea fōi I lauwanga leo lo mai mua mai I Melbourne, Australia, Brisbane. Ia, whapea fōi le uso. Hans Webster and his wife and the lovely family watching you severe from Perth in Western Australia. Talo fai malo whaftai I le mafuta mai whatalo whatu I le awhinga luenga. Le vtelenga ia le atio o matamua lapa ia sawa inaia ia whapea fwoi le whaletua ia Evelina. I le Evelina's Polynesian food ma le awhinga luenga o lo whafunga mai. Ia mai se fōi I nai Glendon, tō tele o tō o la kuange mai sa urupua. Au te whai atu se urupua. Ai tū le pise whale tū o se whai whi au hole le mānei o le tala loa I la lola na pēa lai whai. Ia, au whatu lola I le li whātau o loa. Le ai, whabua mua loa ia le fōi le whale tū o lea. Au tasi ala umate o le whale tū o le whai whi au. Mantua la lena whaafonga le mai a. O fatu se mas taulu pua alea. Ale tūre au tawhale o whapelo. Le ai e bo la avel whaaloi. A woi e tūi whal whale tua ave umaulu pua e kolunga. E hoi ave umaulu pua e kolunga. Alenga I lo le el whalkua. O e kasi lo pua alenga o mga oi. Au koe whaiakulo I lauri I kua. O koe ei la le si ulu pua. Ave mai. E kula a ko le whakalikali e whaka mo whakia o ko wawai ale a whaina ia. A e sustina ma tilo mai ia whapea fōi se Yuli a wola. Ia a me se fōi o le tamaitai e sustina watching you from Salt Lake City, Utah. O tātou wainga o mai Salt Lake City, Utah whatalo whatu malo soi fōmanu ia. All of you, my friends and families and fans and on YouTube channel and also our Facebook page. O te whatalo whapitoa lava. Te maitai o oilea. John Sapine. Talo wali John. Whapea fui Elizabeth Ifi. Malolo suifua o whasalau nua. Whatalo whapitoa lava mana tūwha ua ele tātou wala leo o whalau tele ele o ranga mana tūtua. Ile tātou atunu pele Samoa malana tāpua I ngai pei ona iai ia le FM 106.1. Malo le soifua manuia whafta iatu I ngā ruenga le lei o lo whaatino fo I le tātou team. A wala teimi le nei utala noa tua I o le teimi fo I le nei o lo whaafonga mai ai. Ia o tātou tangata I Samoa. Ia pētala noa tu fo I seo manu. Tātou porokalabe umalava mai le tai au le sunga I le ri awa o e tawai meni o lona au waa whapea fo I tia. Ia whaasolo mai lava ia seo manu se I o mai ia te au whapea nā fo I le fionga ia teito. Ia ma sau. Seu siu whanua. E o fo I porokalame a tina ma tamai tai. Porokalame o le vau filifili. So se porokalame, o pese, o tala, o whasilanga, e maua uma mai ai Samoa. Whatalo whatu le uso ia alo vau. Ia malata mai tai o Wanita, o le MS rental cars in ai whaleolo, ia whapea fo I muri whanua. Whamaitangata ne, e le mawhai o na misi. Le whaalongo pēr matali e mai a tātou porokalame. Ia ai mese lava.
I le Gagaifo Faiva ma le tanoa ava le astonai. Fatalo fatwai la alo vao mawalita ia ma le MS Rentals I Faleolo ia fa pea fo I latou I le latou fale kalapu fa fifia I Faleolo ia ma ina I muli fanua o to vavai o I muli fanua o fa I nightclubs ele kele se piko fa nga kamasao le o iai o ile uso ya sinapi mai mafuta tu nei I mangele o Juliana Popovic po sauna po Popovic ya le ngala ayole fa le oina le na le fa al po se fa le pongonga po se fa creek ai o le mela maria yole o le mataupu le swau u Samoa lea la na taunu le va ai lea so mua o yuni la tātou te afu le lea I le tātou mea I whai solo I le fia I lea so o le tūtotas ia nā alu maria uma na tū o le swau mai o le swau pensini le nā o le unleaded lea na tū nei e 5 ma le tasi aso e matua avanoa ai le nā swau umo I tātou o le winga to titia masina male afa masina male afa le ai le swau le na so petrol 51 days of supply diesel fa se fulu male lua aso le winga o masina atoa male vayaso o male lua vayaso mana ia fa tai wa uma na fa tutumu uma tatou tane then na fa tui so ia ko ki fia kala fa vivisi ai ba fa popole. This is one of the most interesting and the most responsible duty and role of journalists and broadcasters if you were from a broadcasting school. A duty. You keep people calm and collected at times of the uncertainty. Ia o le tiute, ia tātou wha malulu I langona maloto, wha loto tele, wha malusi au. Awana I wha popoleina, le wha fufonga le atunu, I sautala, I se mea e matua pepelo lava, ai le moi. Ioi, e te nofo ai ma wha fefe le atunu, ma wha matau le atunu, o le mea lea, ua mativa le atunu, ua fia ai, ua feoti tangata le awala, ua mole manava, ua le eise mea ai. Auto mantua o le soli le ele mawhaiula o whai atu whapena wale ele auto uma na oa uina ele ngā ruenga le nei. Tasi le nao tiute ma matawha ioi pe a whai na alu e a oa uina lei o ele mataupu lea o whaasalonga. You cannot afford to make people panic. Awa fo I e popole vale lo tangata. Tupu whala vilave. They will do all sorts of things and making bad decisions because of you. The fake news the misinformation, the disinformation. Because we seek the truth. The truth save lives. Ole mea moni ma le amio tonu. E whaasawina ai le ola ma le soifua o tangata. Ioe, a wae toa I nā le tai. O le ale vevesi o le asau le tsunami. O le asau le ngalulolo. O le a mū le maunga. Ma paha mai whai titiri. Ma le whaaleanga. Le siusio manga. O le a whioti tangata. Ai e te nofo. Ma wha toa toa la ngona o tangata. O toa vai le panic lena panic ai ia le aingo te pe ato. O la e whaile lato me ai ma te pe ato le fionga le li whaipule o le tu malo whasa le anga lima. Wha. Aia. Whasa lau atu elisi eli ma I le o snake. O le ngaka le o ka snake. Whasa lau ko e kānata o wa ingoa nā leu wha ingoa o whala wasima lango mau. Whasa lau atu o otil to ina woti whafose. Le whaile me ai o le ainga. Tau wawa aila I tu ainga whamtalanga ia. E le toe alu ese malangona o tangata.
The people panic. Ta fe pe ana lo ele ainga ma le whānau o le toina. I nei New Zealand mea no fo le tangata. To ai ngā whātita inga le nā o leo o te watu le aso le nei. Leo fo i la o le pensini. O tō whaafonga i tala. Lau le pepelo o le pandemia. E le ato se olu masina o le pensini. Sila na Samoa. Au o tau te whaia tala nā i le atunu. Tātou te whātoa toa. Ma wha malu i le langona o le atunu. Au anei papole. Ma sa tia langona. Ma whai unga se. Ono tala se tau te au mai mi milo. Lal me leu au mai nei le committee le Disaster Advisory Committee la tau te ngawha. Ma le mata upu ma le whaafita uli. Le lao Samoa. O tula i mai ai whaafita uli le nei. Atu mo tu umo le Pasifika. Ala leo o whaatulanga atu. Wa le whaia i le ono masina, le whaia i le sfulua masina, po le lua tausanga. O la ua amata na whaasosoa i le OPEC i le lalolangi a tō ma le Pasifika. Tolu masine watu eisi au kou a mio le Samoa, le whau ave le me i Fiti, le whau whai mai le plana i Tonga. O New Zealand fo o le atunu uto tele. O le ua ave, fua le swau i le to tele o tangata ma le lawa umanta oto le data. E fia ta vale o le fewa i le atunu, e fia ta vale le malo, e fia ta vale tangata teito tasi. A inga, ai fia tangata lei, e tasi le tangata ai lima ta vale. Ai le mele le sa matua utu ne tasi la le fale ta vale na matua tele tua uelwei walanga tele afi. Na o V8 ma V6 me o mai. Le mele le una le. Le afia nei le mele o le rental cars na ma le maliu le tamo le rental le malu mai o Vietnam. Mele na le te fatu nei. Fa toa. Le wa watu le fautuanga e au tō pa whai ele ia wa uido tō ma fau. Ai tō te oe mo moli le mele le whasilanga lea i le atunu. Mele ai loa ai. Fatu fo i whai tete le mele tau le loa le mele mata upu ele i o ele ia wa uina i oi. Lea la ua o lapata i atu. Aua ne i tātou wha popole ina le atunu. O le tātou tiuta mele mata fo i oi wha toa langona ma nganga o tangata. Aua ne i tau le atunu. E o lava i commodities whape nei. O tau silsila i atunu ue tula i mai ai ia meo whalawe lave pei o leonge o tau whao mea ai. E whasioti lista ngata pe atango se i mai lau bou la laisa o asu mai la asu mai lalo asu mai ampalapala ma meo iri. E tu iei o e lista ngata ele nei whiwata. A leo tau tilo iei a vātul whaafonga le atunu. E wha ngā tangata au peang, ua o lava i mea ai. Ia lea la o tātou o mai nei i le suau. A o taufo i ia o langa ma whaile tala. Ua fia a ai Samoa. Ua taunga tāle soifuanga. Ua ai muri o moa o le o toa vātua ni pipi. Se i sila i ai le matau tia o mea tū te whaia. You don't think of the implications and the weight of that is carried beyond the imagination of the public that are listening to you. And it causes what? It causes panic. People worry. People do things that out of the blue. Ele mafo fo wina. Ole a fia se tanga whapea. E mafua mai a. Le ngutu o lele tau tala mai. Wotil tau ina lea. The biggest lie that boy ever told. Like I told you. O le snake kale mea. Mele whaangutungu lua. Mele whaitala pepelo. E fi wala whai atu le atenu mai. All I do is the truth and nothing but the truth. So help me, snake. Awoi ka whiwhi. Lea la o tawa tuai Samoa. Tau te popole. Tinga. Le to tele o le atunu o New Zealand. Mai vava ai. I le taunga tau le pensini le fau o iai temile nei. Aia. E toa fi malia. None of these English reporters and
radio hosts and broadcasters or television presenters will ever come up. Now, New Zealand, you're going to panic now. We are not having enough fuel, and tomorrow all petrol stations will be closed off. Ka ke panic ka ko fele lei o mai lalo po so po fe o ia se pumping singi la ka mai ko ke aku o la fa o ange mai skanga ko kum ai la me kupu e fusu nga kai ma fu mai aki ai le ngoku o lele malele o ko uma nga ko fake news nga to te fa ma fa po le ai loto to nga te le o ta watu la so le Yo. I'll tell Tyrell, Talava, Polonga Lupena Unasa. Yo. So keep that in mind tonight. E o lava fo I la I tau tala I e tau tau mai whaolo a tau ale toina, sa wule ale toina pese mai lunga. E pelo lauli. E a pe pelo ai. O mea o pe pese mai ai ia tangata nei. O mea au mai. Na watu fo lea tau pe pese mai ai. Pa mole ia. Look, you fact check the old man. And men that don't fight that old if I mele pelo if I le o fai mai ia pai mla fai le o fai mai le wa mai le tale le committee e va ia swa u le fe lolo tatou ele o tele se pangatia fa pena ia le lolo le to ina tat on fai mai lolo to ina mai sedi on fa ke sidi me ke o re ko ngaf sidi fa pe o man ku si ko sidi ke sidi nga pre-press ku le be kangwe e a fo i sidi mai o so kangwe fa le anga ku le mena fa longo le mai puta linga ai mai se tatou ia lo fai nga wenga le nei e o bale tau fa le anga e fai pea le tau whaaleanga, a wā e tasi a le tau whaaleanga e whai nei, whai tai au, ma whai lisi aso, e alu walu lava ngata, ma pē le mata o le tau whaaleanga. Ai le uma ma tā upu tā ua tā tau te tala noa i ai. What does that mean? Jealousy finishes off tomorrow, and the bad mouthing and the bad news and the fake news will come to a halt. But the issues that are so important that the public should know about this will carry on and on and on. E tupu mai pea, nei, tai au, o lesi minute, o lesi tula, ma tā upu tā ua ia, issues ia te tau na tātou tala noa mwhasoa iai. Au le tau whaaleanga, e alua wā pē, a wā foi, wā uma, wa fiu e tau whaaleanga atu, wa amata na matua, ma fia tino ma pau o tangata. Wa leo toi ila le mea le na. Ai e te ila i lea, e te ila i le mea moni ma le wha maoni, ma upu e te tau o na manuia i le tunu. E manuia la le tunu o se tau whaaleanga i te mi uma. No. E ola le whātua le tunu i lo tātou ti mai, ma la patai le tunu i mea moni o le atutupu mai. Mea o le atutupu mai, o le atutupu le manuia o Samoa mo nei tai au ma lua. Pea sila i fuafuanga lua ma mau ia, ua whaata oto mai. Lesi ni vaenga tā ua la vau te fia tau atu. O le upu a lea, pepelo la uli, o le au mai ia meo, mai lei pua. O fea iei, lea na saudo la uli mfolfola. La te tau na whai ni tātou pā moa, ni tātou pā pua, toto tātou mea ano. Ma mea toto, whai ni tātou povi, whai ni tātou lafu mā moe, whalango lango a oi na iau moa ma na iau pua. E le I whai atu la uli a te o tau o le ao mai le malo e whai sau lafu moa. Le ai, whaalongo le lei. Na tau atu e la uli. Ua ta tau o na whaini e tātou lafu moa. Aua nei tātou toi whaalango lango. I mea ai e lau mai whafo. Lea la ua tūla I tonu mai ai le mea lea. Lea ua omi milo. Wha mea humane whalawhala atu e la uli. O lea akula malo e whaikou lafu moa, whaikou lafu pua, whaikou lafu pusim, kou lafu kaifau.
Le la pata inga nana watu la ule avatanga te whaunga il tō whama le whautanga malona ma whau common sense. He said, go and do those things. Oi whai mea nā. Oi whai le talo mua. A leo mai whesiringia. Whea o iei le talo mua. A le nau o umana watu I lima o whono whaavae tupe te tele. E o ane o tau le tu malo e whai lau tau soanga. So ai le pule ma le whono whaavae le tu malo. Ioe. O ane ma isi a inga. E tu tū whaatasi o tau whanua te tele. Ta I se lima se furu eka. Se lau eka le tū ai a inga nei e to ono a inga. Wa o tau wawai. Ea, e tau si pela atu le mea le nā. O whaatasi whaurulunga o a inga nei e to ono tusa lato whanua tū whaatasi. Ea ngai e tau le tua sivi. O le whono tu malo. Whono whawai. Wa o mana whaile tau tonu. O le a mai masini o le a sua a tō whaatasi le tātou limas furu eka le whai e le tātou commercial farming. Wa o mana teimi o le tātou subsistent farming. Whaelongo le winga le upu. O le ta mai whaato anga le nai tua lava I ai le a inga ia. Si ana pāmboa na le nā limas furu moa. Se furu puaa. Lua povi. Wa uma le nā. Le atu tū whaatasi a inga nei e whaile commercial farming. E tū whaatasi le lato pā moa. E afe le moa. Whai whaatasi le lato pā puaa. E lima afe ta mai puaa sais tū. Tū whaatasi povi. Ma whai atu lo ma le to anga I. Commercial farming of growing taro. O tō sisile, ele a toa se ono masina, ai se le lewa whao ngā masini te tele nei. Ono a inga pe lima a inga. Lima sfulu le ono sfulu eka le a inga whamai o tātou saini le whenginga. O tātou e ona ia, o tātou umane o directors o le company le nei, o whai tono le nuu nei, e le lei whanua le nuu nei. Se o tō sila. I le tō whāsa saa le atua e au mai ia I la tō nei. Lewa watu le 4 miliona tō te oe whai mea ia. Ai tō te le whaatalitali mai ini wholofolanga la auli. Le o te le I whaalongo whaapea mai la auli. O le a o atu le mālo. E whai lau la fumoa. Ka lo whai a o ngā moa. E tau anu whaasa o le mea le nā. E ave se ai I le atunu. E lai whai ele ko ingoru po o fole ta ua fa pere na whai whiau o te le lopo o ana whia na pa ua ila na whai whiau. O le mea le na ofolo mafo fo mai Sydney Australia le ta ua o le afo I ole. O le pea kanga le kamai. E ala ro whai atu whapena. O le whetau I o lana polkalame ma le ngol polkalame. Bea nai loai le lata mai ma le papa ui o le tofa. Ana whaapea la sa whai whiau. E sau fōi. E iai a le elemene le nā. O le whakerisiano ma le talanome le tangata sa oa uina le tuspa ia. E atangia mai I nā. Le whai mea whaapito ma le whai longa tangata. Ma le whaaleanga tangata. E se le mo le whai longa tangata ma le whaaleanga, tau whaaleanga tangata. Ai e fo se mafawau ola ma se mafawau o le musmusunga le ngang pa ia o ia sa whai whiau. There will always be that Christian element within him. He's not going to be selective in his thinking. Ioi, e whiri tangata. Ai sea, ua aulu na loto e leisi tangata. Ai whai sa whai whiau o lo o iai pea le mene le nā. O le alofa I tangata. Nā te le wha masofa ina le vāo tangata. Te ofo lai se e kalesia sa i ele tangata le. Na maa popopo o ta apele kalesia pe o le ta apele kalesia le li ngale o i fo o mai Fair Junior. Au wawa e kunga ngale e fofo mai e le whaiwhi au molong ko luo kau ave mea lunga. Au wawa ku pe
pe se nganga le anga le yo esa nanga e bio ki apolo ga ko inga ngala ke va ko kaufa kau ese mai ele fai au malona fale tua te ole mali nga le kali ye tanga ti le la fia ngutu malo mai lumba I ai lo o la ala nga malo mo ko malo o me ale anga ki apolo la le fa fi tele le la fai au mo fale tua male asia sia tu yai ina ia tuli te moni mati apolo waki apolo ai le be ia waka a maka mai nga peo fa longa ku se mangu maka nga pa u mai le me i ka pok ka wo mai ki apolo ko I le si mele te fia vatua o le ta fama vai le ole. So, Samoa, rest assured, you're still in good hands in terms of having enough oil for now, enough petrol. Ya, o le tiso e fast full lua I aso o lo mwhai na tātou wanga I ai. O umana whātu tumu o tātou tane, o le kalasini le nai ta o le the dual purpose kerosene, ele ngata na whaangaina, e waalele whaangaina fo I tātou lava mōri, ma mea whapena, fast full fitu aso. 47 days, the usage supply, it is enough for an amper state at this point. Every month and a half, what tau nuu swau, lea lau tātou titilo atu nei iai, ia, o le aso sfulma le lua, o le masino Juni, saule si vaa, Julai, Aukuso, Setema, o ke topa, o le awha au pea, ona tau nuu mai vaa, I le atu nuu vaswau. So don't worry, don't panic. Au ole pole vale Samoa. Ale foi umano vatua ia I le whaafonga me le komiti, whapena foi I lau fionga le li palemia. O le tuu o lalo. Whai le tātou mea lea. Pe tu watu foi se te tuu o lalo. Le sosoni atu I le whato whala inga. Whai se tātou carless day. Ia iai le aso e tasi e tutu mai ta vale le ainga lea. Alan whawhena o e pu le pasi lale. Use public transport. Ale ole nā, whai le meo le ta upo e ta ule carpool. La le mea ta ule carpool. Tu le ta vale le ainga nei, a whape whainga luenga whatasi tangata o le I tu malo. E whainga luenga whatasi I tai I seisi no whanga, ai tō tele atu e ngā lua I nā, tō o le ta vale tasi pe lua tātou wō ma le ta vale le tasi. Tu tongi o e lele se lima tā lai le pengisingi al ko inga leo ngā ka vale lea. O fo le si aso tūlan ta vale, ai tātou wō I lau ta vale. Carless day. Carpooling day. Le ngate le nā, whai seisi tātou tono. Longo uma le au fai pamu pensini le atunu. E sa sesi ona toi siri atu ilungo le sifuru lita lana. Nanga le mi ngau ma le mafau ma le mana tele. Tato wo e fatu langa fa pena. O no sa I le atunu. Tato te fa marama maina loa vaenga nei. Ese le fia le atunu. O la tau loa. E leo se mea fai fa pito le mea lea. Wa tato wo ina ia fai se tūlanga. E whaasafua tutusa ai le mana onga mō tangata umo le tunu. We're not doing it to minimize or to be selective, but we're doing this so that each and every one, families and everyone has a fair share of the oil and gas, petrol and diesel. It's about fairness. And it's about understanding. Ia tutusa tangata uma. Whaasafua ia tutusa tangata uma. Ia tātou marama lama. Tātou te ono sai malotu tele. Samoans have become known of its resilience against these disasters. Wala wi loa Samoa loto toa. Ma le lato loto te tele lato te talia ina ai mea o te tupu lea teimi ma lea teimi. O le tausanga I o tātou soifuanga maulanga o tangata.
tātou te loai fo ina. Fai le me tau le fua wha te tau. O lo wa lofa wha soa. Oi la whawhawha ia lau ka vare lo mai as. A rai wa newa ngofo ka vare lise. Aisia. A le ngau ku whakasi umaka ko. Ka i se fururika. Ia. Te le lava le fia talandoa ina ia whaaloto tele Samoa. I lau fina ngalo ma lau whaatou whala inga. Ina ia awana I whaapoleina oe le au loto leanga le whai mai nei le tau whaaleanga. It's all about jealousy because they can't do anything else anymore. Listen to the government. Tātou whaalongo i tātou te tai nei teimi. Mo tau ia, le vaenga la iti ale tau muri muri. Ia tu le epa, malana vaenga lea. Ai masi al tolu lea wato e pawa i o tangata o le pati le tuene. Na pau fo i o tangata o mai lunga o le social media ma whasalalong. Nā tolu ale, tu le epa, fontoe, malimongi. The rest, o le iloe la topo, pe whakanga la kou pe whasa. O le tala le nā, malanga ngā whaaloalo. Tātou walo lofa I le atunu. Tātou tau mawhai e whaia seisi vai fo. Tā ina o tātou tangata, tātou te ele ia seisi osili, seisi tangata. Tātou uma tātou te manatu ne ia, a o manuia e te manuia. A manuia le mea tātou te whalongo I le pāle mia. Malana whaasoa I le atunu o atua. Whai le nā mo I tātou. Mai I tatalo ia whaamangalo o tō wanga salama o tō whauwhaunga le angolo whaia. O lo tā ina se sea I le atunu. Ma muri se sea I le atunu. Ia, whiriwhiri o I le aso nei po ai te au auna iai. O ai te whaalongo iai. A o a umalo o ainga. Mau te whaalongo iai ova. Ma muri tau I tū langa le leima le manuia. O lo muri tau I foi le nganga pa I musuia o tātou te tai ei le fionga I le li paramia ma le kapeneta ma le whainga malo o tū lai ma le teimine nei. Luia tele le atunu Samoa whamangalo sa leo whailoa I le aso a tai au le tau walunga o le Gagaifo Faiva o Samoa. Le lua I li le rei sa vea lei ataua. Luia tele I atau mawhtanga ia matali ngā sua mamalo longa. Whapena fo I lau telenga whangamua whailoa I le aso